Ebi niba tukusiba ntugambira abantu na muno abantu abakurugo mu Western Uganda. Ebi niba tukusiba ntubagambira ngu Uganda teri mu bwinganiza teri mu mazima kandi abantu abamwe ni balebe ebintu ebi babitwala nka haze joko mbwenu nko muzaano. Abantu abamwe bereka ngu tivi kubibakwata. Embere eri kugenda mu misho mwihanga iba kweta Uganda. Noshanga omushuma. Bale ko mushuma bakwata omuntu owatere ndula ali kugiterera omushuma. No basa kushanga omuntu omutemu ali kwita abantu bamusigaho bakwata wa muterere ndura ali kumugira abwenki no yita abantu bwenu leba nko muhichogo bakweta Mbabazi Ase na ruga bushenyi Mbabazi Ase akarugayo yagamba aha bigambo muhoze byahandikire aha Twitter ali kugira ngo omukali ya yeye kwihana ataha mahe akozire kubi munonga ali kwita abantu emitwale 3 Ejo tweet muhozi niwe yagikozire aha Twitter hando yeye ari kugira ngo akozire kubi munongo mu mahe abo kugira ngo mukaliya yeye ya mahe ayisira abantu emitwaro 30 y'abantu wakitegeza akozire kubi munonga nareba ngo utakozire jakabire na itanka miliyoni 3 ari kubihandika Twitter hando ye muhozi kena rugaba niwe yahandikire bigambe ebyo omwishyogwa akarugoyo yakora ka video ari kugamba bigambe ebyo muhoze biyagambire yagira bitu kene rugabo bwogira ngo isira abantu bake obwo yita abantu shagamaza abantu n'abachwezi kabaruyire shagamaza abantu abwenki no yita abantu tokyendeza akwita abantu kurugayo kehana no kwehana ngukuyana hamaho isira abantu bake emitware 3 y'abantu ngwabo ni bake omushuma nyabushuma ari kusiba nayibe sente zo muiwo mushoro na hata kiri no mu kihome akiri no mukota kiriyo nahoze mishango yo kwibe sente zo muiwo mushoro ya rugayo yayikana akwato mwikina mtwaro mu kihome akugira ngo ngwere kiraho kujuma muhozi wakitegereza ngumwana noshanga ngo abantu abashemirire kuba baryo mbihome tibali mbihome konka ni bakwata abantu abagamba anshobizi bakora nibo bakutomba bihome Eji message yanje genda abantu mwena na muno abantu abakurugo mu Western Uganda nimwe mwimene ba MP binjo mu parliament ba MP banyu batuhindukire nkukumbisi Izo nkareba Museveni aryo kweza bushenyi abamemba ba parliament bemerira amaguru bakugira ngo omuli ankole omu Western Uganda no basa kushangayo na district 18 rugudo rwa Malam 18 rugudo rwa Kola Stamaka by the way District yona eri mu ankole 18 na rugudo rwa Koransi n'abantu abakugitura mbata kumanya rugudo rwa Koransi ko kurukusha ejo niyo ankole eri kutora na Museveni ejo niyo ankole eri kureba ngo Museveni akine hakutwari hanga mwenu kwemerero kagamba muntu aliyo naye hano mbantu nko kwakwita abantu ko kwakwita abanyayuganda mwene je mitwaro 30 eyayisire kwihana hinduko munyamahe akana ayitabaki akana ayita Sudan ninga kana ayita Banyakongo ninga kana ayita abahindi shana kana ayita Abanyayuganda abakana ayita Abanyayuganda batayi bawe akana ayita Abanyayuganda batayi banyu konko shango munyankore aliyo yemerire nagamba busha bantu mwerekamba gambiri hanga iririyo neriza dina ari kwenda kuona ogwe mawanda abantu abatire ubutari bwinganiso bayibira matakatine na kumugambaho konka nawe nayemerera funa audacity yo kusiba omuntu ngwa kugira ngo yagamba abihagara bakusiba ni bakora abantu akugira ngo yagamba abihagaro ebibakukora Abanyayuganda hati nkamawanda omushuma nyabushuma ni wari kwato munda kugira ngo yagamba abushuma bweye yagamba abutemu bweye amuto mu cyome abwenki no tugambaho toyina kutugambaho ngeni wuki watugambaho ngeni wakora kubi munonga abwenki no gamba so nibenda bakore buri kimwe cyone cyo bushema Abanyayuganda bahunami bakubaterero mu ngaro bakubazinira mwenu bakubashekera. That's how Uganda is. Uganda is really amazing. Uganda nesesya no kusheka mbweno muntu wena ine common sense mu magezi walebe ebintu nkebyo kahunama nimbani nkweunya no kweunya abantu mwena bali abakurugo mu Western Uganda na muno mune minyeto nitwenda mwemerere na Mbabazi Ase mawanda nayiya yo udasta kugira ngo ni member wa parliament yo kwato mu kinkogwa kamukoma aho kugira ngo yagamba amuhoza aho kwita abantu Mgeni muhozo wa mugambere wo taratwitingira kagira ngo besije yakufero mu cyome yaza kumuhanika na hati besije takiyo mu cyome tari yo naza kufero mu cyome mwene cyo nekishuba omuntu yagamba ari cyo kintu ekyo nekishuba wagamba nka kintu nkecho uri aruka kino gamba amuhoza mgeni kugamba amuhozi ni kibi munonga kukira muhoza ari kwita abantu kukira muhozi ari kusiba na ayita abantu
Mwenu wayemerero kagamba ali Mawanda agwe kino ibe sente zo mwenu Mawanda yakukikiriro kwe ni Igara West manyo muri Bushenyo bani Igara West bani Nkahi mgena bante sente za kuiba tizikubasa kuyamba abantu ba abanyigara tizikubasa kubayamba mwena abanyigara barije bina masomero bine mihanda mirungi konka wagamba agwe mahanda no ibe sente zitu agwe kino gamba ali Mawanda utagaruka gamba ali Mawanda is that really justice mgeno butali bwinganiso buryo muri Uganda tihine muntu obutakwenda kwata oli kamba gambira abanya Uganda tihari omunya Uganda atakwenda kufesinga ejembera ninyenda mu kimanye Mawanda olekulo mwishi omurekure omwiche ebintu byabire nagamba bishikire muhozi naita abantu na hati na kibita kandi wali kubyegambira mu kanwa keye omwichita rugire yakagamba ngo nakarebule muhozi ni wali kubigamba ali kubyegambirira iwo rugire yofunero tamani go komo mwichi ngo kugira ngo yagamba ali muhozi akugira ngo naita abantu ngani nabiha muhozi nabye handikira bitu muhozi mwa mutakwenda bamugambeho abwenji mutakumuya Yesu makaguma na handike ibintu bya kahuja Twitter ebyo bintu tuba tukubimanya ni warukuruga yakabihandika twabigamba ngo kandi mwenu twamuzuma abusing bakega kakagambo abusing mwenu abusing is better than killing abusing is better than stealing taxpayers money mwenu abantu abashuma abantu abatemu mwenu ni bakwihindura ngo nibo innocent wanu ngitwa bakubagamba o nitwe banyabikorobero nitwe banyabihagaro nitwe tukora kubimunonga okubagamba ejo Uganda ni haheri kandi bantu mwe mureke mbagambere ahanta atali bwinganiza omuntu wena yatafunire justice nikibanyi kimanisa ngo tyarara afune justice omuli Uganda atali mu justice to everyone or to anyone is injustice to everyone abantu mwena bakulebe ebintu nkebibi kugenda omumisho muyihanga mukahunama wanu time nikiza kuhikawo bakuyibira itaka kandi oshange bakukoma ogwe Mawanda nayiza kuijo wawe na kuibira itaka kandi agaruka kukome wakuba warebe kintu nke tutayika mu kinkogo kanga kufayo kaleba ngo wanchenga mweno keferayo mwenu byafandu muto kwenda na kumanya nibaza kuijo wawe bakwibe witaka oshange ngo niwo oli kwenda buyinganiza kandi bagaruke bakukome. That is the system we have in Uganda. Everyone will cry in this regime.